Hello guys, napadoktor jud namo si Carmen Sky diara napaasuhan namo. Nya, wa jud ko nasayop no. Mayra sa jud nga wa mi nakapalit og cake. Bisan nagpaaso siya duwa lang gyapon gipasagdaan na lang nako para malingaw sad siya. Kani guys, nagsugod na murag ikatulo na ni nako nga paaso. Wala lang ko naka-video. Hapon di ay mi nagpa-doktor. Nya, gahapon sad ni start siya sa iyahang antibiotic ug paaso. Mayon ta okay na siya. Giapasuhan siya kay daghan na siya ganig kanang mga plema sa iyahang baga. So kinahanglan jud nga paasuhan na niguro na lang sad mi. Unya guys, kani diyang paaso last na karon mangita pa mi. Adto na sad mi mulakaw na sad mi para ugma kay mo work na baya mi. Isa pa sad nga nung gipaasuhan ni siya para muluag iyahang ginhawa unya murag mumukbang plema ba. Kay gahi-gahi ni iyahang ubo. Nay mo gawas murag color white or yellow ba ang iyahang plema. Isa sad ni nakapatabang para mauki-uki ang iyang pagginhawa guys. Mao ni iyang mga tambal may gani gitagaan siya sa doktor nga antibiotic dili kayo pait. Uki-uki ra sad siya. Unya ang Broxol nga para sad sa iyahang ubo ug Cetirizine para sa iyahang katol. O diba, duwa lang gyapon siya. Bisan nagpaaso taas-taas murag dugay ni iyahang pagpaaso kay kinahanglan man nga mahurot jud. Human paaso higda dayon, duwa lang gyapon. Pero hapit na ni nako siya ipastop kay para mo pahuway og sayo. Nya plano namo mulakaw mi karon kay dapat makapalit jud mi para ugma. Nya si Mama Philly iyang gihipos ang kanang paaso para ugma okay na sad. Prepare na mo na iyang gihipos. Salamat kayo sa paghipos Mama Philly sa paaso ha. Unya guys, nanglakaw na mi nakita ko aning mga wire nga la gubot kayo ang wire mao pa ni pagbagyo gani nga udet. Ang daghan kay gubot ana PLDT. Mo ni nangita mi sa tambal dili kay 5 lang ka pharmacy among naduol. Daghan kay sa nga tanan kay murag out of stock, padung na gyud siguro out of stock sa para paaso gani, duwa vent o unsa tong usa. Basta duha ka klase niya, puparehara man na sila. Ni mahal-mahal na sad nya daghan kaayo nagline sa pharmacy, nagpaabot na lang ko kay dili man pwede mo suod jud tanan, isa ra man pwede mo suod kay isa ra man sad ang magline nya nagpaabot ko, nagpaabot ko na video na lang sad ko. Grabe guys, salamat kay sa inyo pagtan-aw hangtod sunod na sad. Bye bye.